Түркүш бардачылы похунга жедредлеп чаруш калбыз. Андыктар Кадрол Алексеевич биздин чанның төгүзүн доайында ол бурун үйлерде ажылалының керелердің доайында чоғабысты тодаргай билдилик чоғаны кылып бергениңер дейштин өрүп жетиринисти илеридир биз Кадрол Алексеевич амгөдө бу дамжылгастын эчи сорулгазы болса ол бурун шардан келген эдилелдерге хамаарылга болдурин жалы өскөнгө чүнү сүмелеп болдурсуздар биздин бу чижелерге ча согун дейин кебилдик Чугла час огудебиз. Час огун дерге базардагы кебиридир. Апатарыбыздын бурунку үйлерден бери эдилеп чаран ёзы чаңжылдарыбыз, эдилелдерибиз биздин бүгүнкү амдыралыбыздын базы пажик төзү болур жырлык. Бирес биз ол эдилелдерибиздин ужуруп казын амдыралчы ажыктык талаларын апатарыбыз билип onu edilip çorбос болса bizler patarostun burungu tösteribizde oskun boluruz. Jagaştın bodum kuğumda amguyede po bizden çadıkçılarımızın çağ soğununa aja kadıktap ünelep oğun toskay yozlalların, bayırlalların kılıp çorurun men koncuk çüzün körp çorur men oğunla sergileştir attı ıdıktap algap maktayı bir yerge töbeyle Küreş bile çağ soğununa bargıldazılı tutuş boluyor. Bu bugün ergele bizden çağınız ay ündezin kulturavızın ünelik çüğülleridir. Onlarını utpayın edilip çaruruz kalıp ister. Oran kaytıvarlar patarızın uktözüz de kakbayın onu edilip burungar hem de Tavatalığız, tavaçanığız podunun burungu özeklerine dayanılmış kökcüğür, abındırar argazın pıжıklap çarur deyip çağındar idegeyer giydirin. Kollacı men tava kişi bende pop adaldı. Kişi bir özü baş meyizge siniri olmuş. Onu üneler, onu ıdıktar bolsa ol kişi tava kişi bu artık var. Tava tılı bile, tava çakcılları bile, tava etken tövgüzü bile pisler tavalar biz. Onun sonunda şağındı kişi podun bodu vaza kündüler borçluluk. Biraz kişi podun bodu tava kişi ben de podun kündüleves bolsa ol kişi tava kişi bolup artık varı belgedek var. İnce kaçtık potarımızda tavalar bizde nelep kündüleringer potarımız tavalar bizde po tövgüzke etken orguzka çorgarlanılgar. Кадрол Алексеевич базаға тапы өріп жетілдібіз өрі тепшілгерлік пейді көкжілді же жүткіл күзері соғындық жеге күштік әртен білді же жүткілдік болбушан өгбелерінің еткен өзінге әділдерінге жүткілге сүзінге хүндіткерлік болыру çoğulazın біздің бөгін эксперт алжығыз Кадрол Алексеевич бечелді жеге тайбырлап берді. Күнділік радио тыңдықшылары базаға тап ұзырашқы же байырлық. Россельхозбанк предлагает жителям республики оформить кредитную карту с льготным периодом 115 дней. Узнайте больше информации о карте на сайте или в офисах банка. Мечтаете о поездке в страны Азии, Монголию, Таиланд, Южную Корею, Индию? Россельхозбанк предлагает воспользоваться лучшей международной картой UnionPay. Карта принимается в более 150 странах. Подробная информация на сайте и офисах банка. Россельхозбанк предлагает бесплатный новый тарифный план для малого и микробизнеса. Меню возможностей. Открой счет, копи бонусы и трать их на условиях банка. Об условиях открытия тарифного плана и обслуживания вы можете узнать на сайте и офисах Россельхозбанка. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести. С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Поддержка семей – важнейшее направление нацпроектов, заявил Владимир Путин. Валентина Матвиенко предложила переориентировать программу материнского капитала на поддержку многодетных.